السلام علیکم بینندگان گرامی. در پخش مستقیم قرار داریم با جمع همکاران جهت انعکاس یکی از معرکه‌های مهم سیاسی انتخابات دعوت نو وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان مجلس‌های وکیلان خلق ولایت، شهر و ناحیه و جماعت و شهرک و دهات. در کشور برای انتخابات دعوت نو وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 41 حوزه یک مندتی و 3513 участке انتخاباتی تشکیل کرده شده است. در مجموع در انتخابات 6 حزب سیاسی نمایندگان خود را پیشبری کرده‌اند. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы творческие и технические коллективы республиканских телевизионных каналов Таджикистана начинаем прямую трансляцию о ходе выборов депутатов нового созыва Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан и местных маджлисов народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей города Душанбе, городов и районов, джамуатов, поселков и сел, которые начнутся с минуты на минуту. Сегодня, 2 марта 2025 года, все внимание международной общественности и зарубежных средств массовой информации приковано к Таджикистану, где ровно в 6 часов утра во всех городах и районах страны откроются избирательные участки. Good morning, dear viewers. We are covering one of the most important political events, the election of new convocation of the Majlisi Namoyandagon or the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, as well as election of deputies, the People's Council of Regions, Cities, Districts and Townships. In the country, 41 single-mandate electoral districts and 3,513 polling stations have been established for the election of new convocation of the Majlisi Namoyandagon or the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. A total of 6 political parties have nominated the candidates, and citizens can choose a worthy representative. A citizen of the Republic of Tajikistan who has reached the age of 18 by election day has the right to vote. All necessary conditions have been provided at electoral district and polling station in accordance with the legal requirements. جریان برگزاری انتخابات دعوت نو وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس‌های محلی حاکمیت خلق را در مملکت بیش از 220 ناظر بین المللی مشاهده می‌کنند. از جمله برای مشاهده روند انتخابات هیئت بانفوذ از سازمان همکاری شنغهای در شهر دوشنبه قرار دارد. 157 نفر مشاهد از میسیه اتحاد دولت‌های مستقل به قید گرفته شده. هیئت دراز مهلت از 8 فوریه سال 2025 طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فعالیت آزاد و شفاف خود را برای مانیتورینگ آمادگی به انتخابات به راه مانده‌اند. همچنین در نزد نمایندگی‌های تاجیکستان در 28 کشور جهان 36 участке انتخاباتی تأسیس داده شده است. Выборы депутатов нового созыва Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан и местных маджлисов народных депутатов транслируются в прямом эфире по всем государственным телевизионным и радиоканалам. 2 марта 2025 года с 6:00 до 20:00 часов граждане имеют право голосовать на избирательном участке по месту жительства. В день выборов голос каждого избирателя является важным, так как от голосования зависит будущее процветание нашей страны. Избиратели с большим воодушевлением, огромной радостью и высоким чувством патриотизма направляются в избирательные участки для голосования, где царит праздничная атмосфера. More than 220 international observers will monitor the conduct of election for the new convocation of Majlisi Namoyandagon or the Majlisi Oli and local representative bodies in the country. Among them, a high-level delegation from the Shanghai Cooperation Organization will be present in Dushanbe to observe the election process. 157 observers from the Commonwealth of Independent State mission have been registered, and long-term mission began activities on February 8, 2025. In accordance with legislation of the Republic of Tajikistan to monitor the preparation for the elections. بینندگان گرامی، همکاران ما از بخش خبری تلویزیونی تاجیکستان در استودیوی دیگر قرار دارند. حالا ما نوبت را به آنها میدیم. مرحمت یار محمد.
تشکر زهیر. سلام بیننده های عزیز. برنامه اطلاعاتی اخبار را مستقیما از استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. انتخابات همچون نهاد سیاسی دارای اهمیت مهم بوده واسطه اشتراک سوبیکت‌های انتخابات در روند چاره‌بینی‌های انتخاباتی به حساب می‌رود. امروز انتخاب کنندگان به نزد قطی‌های آوازدهی رفته وکیلان خود را به یکی از مهمترین پایه‌های حاکمیت دولتی مقام عالی قانونگذاری مملکت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همچنین مجلس‌های محلی وکیلان خلق ولایت‌ها شهر و ناحیه‌ها و مقامات خود اداره کنی شهر و دهات برای 5 سال آینده انتخاب می‌کنند. از ثمر فعالیت آنها نظام سیاسی و پلیورالیسم سیاسی رشد و تکامل یافته به شکلگیری پارلمانتاریسم مساعدت می‌نماید. در شرایط دولتداری معاصر یکی از وظیفه‌های اساسی انتخابات به صفت معیار یگانه پرینسیپ سیاسی تشکل حاکمیت دولتی پیش از همه انتخاب شدن وکیلان سزاوار برای حمایت کردن منفعت‌های انتخاب کنندگان در سطح مقامات نمایندگی میباشد. حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اولی صاحب استقلالی جانبداری خود را به ارزش‌های نظام دموکراتی اظهار نموده طلبات این نظام را در سندهای مربوط به این مسئله‌ها قبول گردیده پیش از همه کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان انعکاس نمود. یکی از چاره‌بینی‌های مهم سیاسی انتخابات نوبتی وکیلان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق میباشد که از روی تجربه نظررس کشور مطابق به معیارهای قانونگذاری شفاف و دموکراتی و با اشتراک فعال شهروندان صورت خواهد گرفت. برای در سطح ضروری برگزار شدن انتخابات نوبتی وکیلان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تمام امکانات در اساس سندهای معیاری و حقوقی سطح بین المللی و قانونگذاری کشور آماده گردیده از جانب کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت حوزه و اوچستگاه‌های انتخاباتی تشکیل گردیده همزمان حدود مکان جایگیرشوی و شماره تخمینی انتخاب کنندگان حوزه ها معین کرده شده است. این حال ما امکان داریم با همکارمان فخرالدین محمد یوسف که در کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد مستقیما در تماس شویم. مرحمت فخرالدین. салом ёр муҳаммад, субҳ бахайр бинандагони гиромӣ. имрӯз дар кишвар чорабинии муҳими сиёсӣ даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ аст. дар ин замина дар саросари кишвар ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дарҳои худро барои интихобкунандагон боз намуданд. дар ин рӯзи муҳим кулли мардум бо ҳисси баланди шаҳрвандӣ дар ин чорабинии муҳими умуммиллӣ иштироки фаъолона хоҳанд кард. айни ҳол гурӯҳи эҷодии телевизиони тоҷикистон дар тамоми участкаҳои интихоботӣ дар кишвар аз ҷумла дар комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият доранд ва мо имкон дорем бо мағфират хидирзода узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамсӯҳбат шавем. мегуфтед ки тартиби баргузории интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ чӣ гуна сурат мегирад? ташаккури зиёд. имрӯз 2 марти соли 2025 соати 6 субҳ бо садо додани суруди миллӣ дар 3513 участкаи интихоботӣ дар ҳудуди кишвар овоздиҳӣ дар интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва ҷамоат оғоз гардид. бояд тазаккур дод ки интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ маҳсуб ёфта он василаи муҳими татбиқи принсипи конститутсионӣ дар бораи сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эътироф шудани халқи тоҷикистон мебошад. тавассути ширкати худ дар интихобот шаҳрвандони кишвар саҳми худро дар ташаккули ниҳодҳои мақомоти намояндагии зинаҳои гуногун мегузоранд. мутобиқи муқаррароти қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки ба синни 18 расиданд ҳуқуқ доранд дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок намоянд. бо мақсади ошкоро
ва шаффоф ҷараён гирифтани раванди интихобот, раванди овоздиҳиро дар участкаҳои интихоботӣ мушоҳидони миллӣ, мушоҳидони байналмилалӣ ва шахсони боэътимоди номзадҳо мушоҳида мекунанд. рафти имрӯз овоздиҳӣ айни замон дар участкаҳои интихоботӣ оғоз гашт ва бо дастрас шудани маълумоти тоза дар бораи рафти овоздиҳӣ мо боз иловатан хабар хоҳем дод. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки тартиби баргузории даъвати нави вакилон ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро мағфират хидирзода узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон шаҳр доданд. интихобот баёнгари соҳибихтиёрии халқ буда тавассути он ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд ифода мегардад. ҷумҳурии тоҷикистон давлати озоду ҳуқуқбунёд ва дунявиест ки дар он мақому манзалати ҳар як нафар дар ҷомеа афзалият дорад. бо дарки ин нуқта шаҳрвандони мамлакат дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ фаъолона иштирок хоҳанд кард. дар доираи баргузории интихобот дар кишвар 41 ҳавзаи якмандатӣ ва 3513 участкаи интихоботӣ ташкил шудааст. айни ҳол барои танзими раванди интихобот чуноне ки шаҳр дода шуд, комиссияи ҳавзавӣ ва участкаҳои интихоботӣ тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихобот фаъолият доранд. бинандагони гиромӣ, бо дастрас шудани дигар иттилоъ ба шумо дар ҷараёни рӯз шарҳу маълумоти муфассал пешниҳод хоҳем кард. ҳамкорон, ташаккур фахриддин. бинандаҳои азиз, хотиррасон мешавем ки аз ҷараёни баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ ҳатман мо боз ба комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамос мешавем ва аз ҷараёни баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ ба шумо иттилоъи тоза пешниҳод хоҳем кард. баҳори соли 2025 дар ҷумҳурии тоҷикистон бо падидаи муҳим дар ҳаёти сиёсии кишварамон оғоз гардид. имрӯз аз соати 6 субҳ интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқ оғоз гардид ки аҳамияти бузурги сиёсӣ дошта қадами қавие дар роҳи эъмори давлати миллии тоҷикон, ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу субот ва таҳкими ваҳдати миллӣ дар тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. ин рӯйдоди муҳими сиёсӣ дар доираи конститутсия амалӣ шуда таҷассумгари озодандешӣ ва ғояҳои мардумсолории ҳамватанони мо мебошад. ин лаҳзаҳо ҳамкорамон Шаҳзод Раҷабзода аз ҳавзаи интихоботии Сино-4 шаҳри Душанбе мустақиман бо мо дар тамос ҳастанд ва имкон доранд аз ҷараёни ин маъракаи муҳими сиёсӣ маълумот пешниҳод намоянд. салом Шаҳзод, фазо чӣ гуна аст ва дар чорабинии сиёсӣ иштироки шаҳрвандон дар кадом сатҳ қарор дорад? марҳамат. воқеан ҳам баҳори соли 2025 дар ҷумҳурии тоҷикистон бо як чорабинии сиёсӣ, яъне интихоботи даъвати нави маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ оғоз гардид. инҷо ҳавзаи интихоботии Сино-4 шаҳри Душанбе аст. ҳамакнун бо пайравӣ аз сиёсати дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бо як иродаи мустаҳкам вакилони ояндаи худро интихоб мекунанд ки воқеан ҳам вакилони ватандӯст, соҳибтаҷриба ҳастанд. ташаккур Шаҳзод. дар асоси қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз 10 декабри соли 2024 дар бораи муқаррар намудани миқдори ҳавзаҳои интихоботӣ барои интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ва қарорҳои дахлдори комиссияи шаҳрӣ оид ба интихоби маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе дар ноҳияҳои Шоҳмансур, Исмоили Сомонӣ, Сино ва Фирдавсии шаҳри Душанбе 70 ҳавза ва 250 участкаи интихоботӣ
интихоботӣ оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе таъсис дода шудааст. дар заминаи ҳавзаю участкаҳои таъсис дода шуда дар ҳудуди шаҳри душанбе 70 комиссияи ҳавзавӣ ва 250 комиссияи участкавии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе ташкил карда шудааст. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. имконоти фарохи ташвиқотӣ, роҳҳои судманди муаррифии барнома ва нақшаҳои фаъолият бо ҳадафҳои мақсаднок. маъракаи муҳими сиёсии интихоботи навбатии вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ тибқи муқаррароти қонунгузорӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ амалӣ мегардад. барои дар сатҳи зарурӣ бо дар назардошти меъёру талаботи шаффофият баргузор шудани интихобот хоса баҳри иштироки фаъолонаи шаҳрвандон тамоми имконот муҳайё шудааст, аз ҷумла дар тамоми ҳавза ва участкаҳои интихоботии ҳудуди шаҳри Душанбе. дар ҳудуди ҳавзаи интихоботи якмандатаи исмоили Сомонӣ рақами 2 68 участка буда шумораи умумии интихобкунандагон аллакай пурра муайян шудааст, аз ҷумла нафароне ки бори аввал овоз медиҳанд. дар 68 участка ки дар ҳудуди ҳавза ҷойгир мебошанд, пурра бо онҳо бо аъзоини участка корҳои фаҳмонадиҳӣ гузаронида шуд, вохӯриҳо гузаронида шуд. интихобот яке аз роҳҳои пиёда намудани иродаи халқ буда баёнгари демократия мебошад. бинобар ин тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд аз ҳуқуқи конститутсионии худ истифода бурда дар интихобот иштирок намоянд ва ба вакили арзандаи худ овоз диҳанд. интихобот баёнгари соҳибихтиёрии халқ буда тавассути он ҷомеаи ҳуқуқбунёд ва демократӣ ифода мегардад. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати озоду ҳуқуқбунёд ва дунявиест ки дар он мақому манзалати ҳар як нафар дар ҷомеа афзалият дорад. бо дарки ин нуқта шаҳрвандони мамлакат барои иштироки фаъол дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ омодагӣ мебинанд. дар доираи баргузории интихобот дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе барои интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 4 ҳавзаи якмандатӣ ва 254 участка интихоботӣ ташкил шудааст. дар ин замина дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе шиору овизаҳои тарғиботӣ насб гардиданд. комиссияи ҳавзавӣ ва участкавии интихобот тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихобот фаъолияти самаранок доранд. аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ва номзадҳои ба қайд гирифташуда дар ҳавзаҳои якмандатаи шаҳри Душанбе бо мақсади мушоҳидаи раванди интихобот 11 000 нафар мушоҳидони миллӣ пешниҳод карда шуданд ки онҳо аз ҷониби комиссияҳои дахлдори ҳавзавии интихобот ба қайд гирифта шуда бо шаҳодатнома таъмин гардиданд. дар баробари ин мушоҳидони байналмилалӣ аз созмони ҳамкории Шанхай, Кумитаи иҷроии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Ассамблеяи байнипарлумонии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, сафоратхонаҳои давлатҳои хориҷии муқими Тоҷикистон, намояндагони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, намояндагони Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Федератсияи Русия, ҷумҳуриҳои Беларус, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркия, Гурҷистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин аз ҷониби Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шуданд ки раванди интихоботро мушоҳида мекунанд. барои инъикоси раванди интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ беш аз 200 васоити ахбори уммаи маҳаллӣ ва хориҷӣ ба қайд гирифта шуданд ки ҷараёни ин маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботро инъикос хоҳанд кард. бинандагони гиромӣ, ин лаҳзаҳо дар ҳамаи шаҳру навоҳии мамлакат интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар сатҳи баланд идома дорад. сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ шурӯъ аз соати 6 субҳ имрӯз ба участкаҳои интихоботӣ ҳозир шуда мавқеи шаҳрвандии худро дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ муайян менамоянд. ҳайати эҷодиву техникии телевизиони Тоҷикистон барои инъикоси баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ ва иштироки сокинон дар он дар шаҳри Хорух қарор доранд ва ҳоло мо имкон дорем бо ҳамкорамон Масрур Меликзода мустақиман дар тамос шавем. салом Масрур, марҳамат, сухан ба шумо. бале ҳамкорон, ин маъракаи муҳими сиёсӣ, яъне интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар тамоми участка ва ҳавзаҳои ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон расо соати 6 субҳи имрӯз
дар сатҳи бисёр баланд тибқи муқаррароти қонунгузории кишвар оғоз гардид. тавре мушоҳида менамояд барои мардуми ватандӯсти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон интихобот як маъракаи муҳими сиёсиест ки бо шукӯҳу шавомат ба мисли як ҷашни умумӣ халқӣ баргузор мегардад. субҳи барвақт интихобкунандагон бо як рӯҳияи баланди ҷашнӣ зери навои дафу доира ва бо дарки масъулият ва фарҳанги баланди сиёсӣ ба хотири рушду ободии ҳарчи бештари кишвар ва фароҳам сохтани шароити арзанда барои наслҳои оянда ба участкаҳои интихоботӣ омада тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ва бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии хеш ба ҷонибдории номзадҳои арзанда овоз дода истодаанд. бо мақсади иҷрои талаботи қонунгузории интихоботии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани маъракаи муҳими сиёсӣ дар ҳудуди вилоят ду ҳавзаи якмандатии интихоботӣ ташкил гардида дар ҳамин замина тавассути комиссияҳои ҳавзавии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави вилоят 66 ҳавзаи интихоботӣ ва 280 участкаи интихоботӣ ташкил гардидааст ки дар ҳамаи онҳо шароити баланди овоздиҳӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла тамоми участкаҳои интихоботӣ бо ҳуҷраҳои овоздиҳии пинҳонӣ ва қуттиҳои махсус таъмин гардида дар маҳалли овоздиҳӣ нуқтаҳои тиббӣ ва хонаи модару кӯдак низ вуҷуд доранд то дар рафти ин чорабинии муҳими сиёсии сатҳи баланд ягон мушкилоте барои интихобкунандагон пеш наояд. дар тамоми участкаҳои интихоботии ҳудуди вилоят мушоҳидони милливу байналмилалӣ қарор доранд ки фаъолияти онҳо ба баргузории интихоботи шаффофу ошкоро мусоидат менамояд. фароҳам будани шароити хубу созгор ва омодагии сатҳи баланд дар ин маъракаи муҳим дар шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон далели он аст ки масъулини ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар ин замина ҳамаҷониба омодагӣ гирифтаанд. бинандагони гиромӣ, ҳамин лаҳзаҳо мо имкон дорем бо аъзои комиссияи вилоятӣ Анвар Акрамов вобаста ба ҷараёни интихоботе ки айни ҳол дар яке аз участкаҳои намунавии шаҳри Хорух оғоз гардид, андешаҳои эшонро бишнавем. Марамат. ташаккури зиёд. интихобот ҳамчун маъракаи муҳими сиёсӣ як падидаи сиёсие мебошад ки дар раванди давлатдорию давлатсозии имрӯза ва раванди демократикунунӣ як нақши барҷаста дорад ва аз ҷониби дигар интихобот ин маъракаи муҳими сиёсие мебошад ки тавассути он фаъол намудани ҷомеаи шаҳрвандӣ дар корҳои сиёсию ҷамъиятӣ таъмин карда мешавад ва интихобот ин ифодакунандаи иродаи сиёсии халқ ба шумор меравад. дар кишвари соҳибистиқлоли мо ки кишвари демократӣ мебошад ҳокимият маҳз дар дасти халқ мебошад, яъне танҳо халқ метавонад ки дар корҳои ҳокимиятӣ ва ояндасозии давлат бевосита ё ба восита саҳми арзандаи худро гузорад ва тавре ба ҳамагон маълум аст тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2024 мана интихоботи парламентӣ дар кишвари мо эълон гардид ва пас аз босифат анҷом ёфтани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ, муаррифии барномаҳои пеш аз интихоботӣ аз ҷониби номзадҳо ва омода намудани 280 адад участкаҳои интихоботӣ дар миқёси вилоят мана имрӯз дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар раванди овоздиҳӣ иштирок дорем ва баръало эҳсос мегардад ки сокинони шарафванди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар фазои ҳамдилию якдигарфаҳмӣ ва фазои сулҳу субот дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштироки фаъол намуда истоданд ва баҳри муайян намудани тақдири ояндаи кишвари худ саҳми арзандаи худро гузошта истоданд ва ҳамаи ин дастоварду падидаҳо маҳз аз файзи истиқлол, ваҳдати комили миллӣ ва талошу заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри гулгулшукуфоии кишвари азизамон мин ҷумла вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон роҳандозӣ гардиданд ва мо итминон ва эътимоди комил дорем ки ин маъракаи муҳими сиёсӣ имрӯз дар кишвари мо дар як сатҳи баланди ташкилию сиёсию иҷтимоӣ баргузор ва ҷамъбаст карда мешавад ва дар рушди бемайлон ва тараққиёти имрӯзае ки дар кишвари мо авҷи устувор дорад як такони ҷиддиеро хоҳад бахшид. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо буданд аъзои комиссияи вилоятӣ Анвар Акрамов.
با تاکید کارشناسان مسائل سیاسی در چنین معرکه‌ها از همه مهم این فرهنگ بلند سیاسی و حقوقی شهروندان میباشد که خوشبختانه امروز این ضرورت‌ها از جانب شهروندان تاجیکستان در سطح شایسته رعایت گردیده در ایجاد فضای آزاد و شفاف انتخاباتی نقش بارز گذاشته ایستادند. دلیل گفته‌های بالا همین شماره زیادی انتخاب کنندگان میباشد که این لحظه ها وارد участкه‌های انتخاباتی گردیده موقع سیاسی خیش را با مسئولیت بلند شهروندی معین نموده ایستادند و با این وسیله در تشکل حاکمیت سیاسی کشور عزیزمان نقش خود را میگذارند. بینندگان گرامی، حالا باز ما امکان داریم با یکی از فعالان جامعه شهروندی آموزگار ساکن شهر خاروخ بهرام احمدزاده در صحبت شویم. اندیشه‌های شما را وابسته به اشتراک ساکنان و مسئولیت و نقش مهم آنها در چنین چرابینی‌های سطح بلند سیاسی شنیدن می‌خواهیم. تشکر زیاد. باعث بسیار هم افتخار و فرهمندی است که در تاجیکستان عزیزمان یکی از چرابینی‌های سیاسی و انعکاس کننده تاجیکستان همچون در عرصه بین المللی همچون دولتی صاحب استقلال، صاحب اختیار، دنیوی، دموکراتی و یگانه بودن خود را اثبات کرده ایستاده است، برگزار شده ایستاده است. باعث قید است که با رشد و ترقی یافتن هر ساله وطن عزیزمان تاجیکستان چاره‌بینی‌های سیاسی هم در سطح بین المللی با یک سطح و صفتی بالا عملی شده ایستاده است و امروزه چاره‌بینی سیاسی که انتخابات وکیلان و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های نمایندگان محل برگزار شده ایستاده است با یک گوییم که سطح بلند و با آمادگی بسیار هم برجسته و با یک افتخار بلندی مردم که اینجا اشتراک کرده ایستاده است توجه کرده می شود. قید کردن ضرور است که پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان به خاطر به چنین روزها رسیدن مردم تاجیک زحمت‌های زیاد کشیدند و امروز افتخار ملت تاجیک است که در چاره‌بینی‌های سیاسی، در انتخابات‌ها و دیگر چاره‌بینی‌ها با یک افتخاری بلند، با یک فرهنگ بلندی حقوقی، با یک فرهنگ بلندی ملی، با یک هویتی بلند، با یک حسی بلندی وطنداری وطن دوستی اشتراک نموده ایستادند و امروز هر یک شهروندی تاجیکستان، هر یک ساکن جمهوری تاجیکستان کوشش نموده ایستادند که سهم خود را در آینده درخشان تاجیکستان وطن عزیزمان و پیگیری نمودن از سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در این روزی بسیار هم مهم سیاسی انتخابات گذاشته توانند و امروز چه خیلی که ما میبینیم مردم الک از سحرگاهان با یک تابی بالیده، با یک افتخاری بلند، با یک گوییم که هستی خود، با یک اجرای قرض شهروندی با участка ها و حوزه ها یعنی حاضر شده ایستادند و میخواهند که هرچی بیشتر، هرچی زودتر و هرچی خوبتر در چنین چاره‌بینی ها اشتراک کنند و منفیت ملی خودمان، منفیت ملی تاجیکستان را حفظ و حمایت نمایند. امروز تاجیکستان عزیز ما در عرصه بین المللی همچون دولتی صاحب استقلال و صاحب اختیار و دموکراتی، همچون دولتی که تشبثکار است، همچون دولتی که امروز حفظ مرز و بوم خود را دارد، آواز خود را دارد اثبات کرده ایستاده است. ما فخر میکنیم که با تنین انداز بودن وحدت و صلح و ثبات، امن و امنیت مردم آرام است و چنین چاره‌بینی ها در سطح بلند بین المللی برگزار می‌گردد. افتخار داریم که در چنین روزها اشتراک میکنیم، فخر میکنیم که مردم تاجیک همه یگانه هستند و زیر یک پرتو، زیر یک لیوا، زیر یک پرچم، زیر یک نشان، زیر یک پیروی پیشوای معظم ملت راه سپار هستند و آینده خود را معین کرده ایستادند. سلامت باشید. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که همصحبت نوبتی ما بودن فعال جامعه شهروندی آموزگار ساکن شهر خاروخ بهرام احمدزاده. تشکر به شما. بینندگان گرامی، جریان آوازدهی از جانب انتخاب کنندگان در تمام
ҳавза ва участкаҳои шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар сатҳи бисёр баланд бо маром ҷараён дорад ва мо дар нашрҳои минбаъдаи барномаи ахбор боз ба шумо маълумоти пурра хоҳем дод. ташаккур масрур. бинандаҳои азиз, интихобот воситаи муҳиму арзишманди рушди ҷомеа ва мамлакат буда, иштирок дар он иҷрои қарзи шаҳрвандии ҳар як сокини ин мамлакат мебошад. дар тамоми ҳавза ва участкаҳои интихоботии шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои дар сатҳи баланд баргузор намудани ин чорабинӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз муҳимтарин чорабиниҳои сиёсӣ ба ҳисоб меравад ки дар ташаккули низоми давлатдорӣ ва идоракунии сиёсии кишвар нақши калидӣ дорад. интихобот ҳамчун раванди муҳими иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ ва ташаккули ҳокимияти давлатӣ арзёбӣ шуда, он дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни конститутсионӣ дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни конститутсионӣ дар бораи интихоботи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешавад. комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷанбаҳои ташкиливу сиёсӣ фаъолияти мақомоти дахлдор диққати махсус дода барои аҳолии вилояти Бадахшон шароити баланди интихоби номзади арзандаро фароҳам намудааст. боиси қайд аст ки аҳолии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз рӯи ҳисоботи пешакӣ 108715 нафарро ташкил дода, аз ин шумора 1901 нафар бори аввал дар интихобот иштирок менамоянд ва иродаи сиёсии худро бо интихоби номзади лоиқу арзанда нишон хоҳанд дод. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 2 ҳавзаи интихоботӣ якмандатии ҷумҳуравӣ, 66 ҳавзаи интихоботӣ оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва 280 участкаҳои интихоботӣ ташкил карда шудааст. аз ҷониби комиссияҳои ҳавзавии интихоботӣ 157 номзад барои маҷлиси вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо назардошти пешниҳоду ҳуҷҷатҳои дахдор ба кор гирифта шуда, бояд гуфт ки ба ҳолати озира теъдоди интихобкунандагонро 108713 нафар ташкил медиҳад ки аз ин теъдод 1901 нафар бори аввал овоз медиҳанд. барои интихобкунандагон дар участкаҳои интихоботӣ тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст ва боварӣ комил дорем ки интихобкунандагон бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ва ҳисси худшиносии миллӣ фаъолона дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ширкат намуда ба номзадҳои арзанда ва ҳизби арзанда ба хотири шукуфоӣ ва ояндаи дурахшони ватани азизмон барои 5 соли оянда овоз медиҳанд. дар маркази вилоят шаҳри Хорух, инчунин дар ноҳияҳои Ишкошим, Рӯшон, Рошқалъа, Шуғнон, ноҳияи Ванҷ, Мурғоб ва ноҳияи Дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон участкаҳои интихоботӣ пурра омода буда бо таҷҳизоти лозима таъмин карда шуданд. рӯҳияи аҳолии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон рӯҳияи идона буда аҳолии вилоят ин маъракаро ҳамчун омили муҳими таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва идомаи рушду пешрафти мамлакат арзёбӣ мекунанд. дар шаҳри Хорух дар баробари дигар қишрҳои ҷомеа ҷавонон ва занон дар баргузории сатҳи баланди ин чорабинии муҳими сиёсӣ нақши фаъолона дошта дар маъракаҳои сиёсиву иттилоотӣ иштирок ва бо баргузории аксияҳои тарғиботиву ташвиқотӣ мавқеи шаҳрвандии худро нишон дода истоданд. интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ буда мо дар давлати демократии ҳуқуқбунёд таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиндагӣ дорем ва сиёсати пешгирифтаашро ҳаматарафа ҷонибдорӣ менамоем. имрӯз мо дар рӯзи интихобот қарор дорем. дар участкаи интихоботии Возн 5 ин участка 2 ҳавзаро дар бар мегирад. ҳавзаи интихоботии Барчи 4 ва ҳавзаи интихоботии Возн 5 ки ҳамагӣ 802 интихобкунанда доранд. аз инҳо 405 нафарашон овоздиҳандагон аз деҳаи Барчи ҳастанд ва 397-ташон овоздиҳандагон аз деҳаи Возн мебошанд. дар участкаи интихоботӣ 21 нафарашон барҷомондагон ҳастанд ва 19 нафарашон бори аввал овоз медиҳанд. барои амин 21 нафар барҷомондагон мо қуттии сайёрро пешниҳод менамоем. бо дар назардошти нақши интихобот дар тақвияти сохторҳои демократӣ ва идоракунии босуботи давлатӣ, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳо барои интихобкунандагон шароити баландро дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ фароҳам оварда, участкаҳои интихоботӣ бо уҷраҳои овоздиҳии пинҳонӣ ва қуттиҳои махсус таъмин гардида, дар маҳалли овоздиҳӣ нуқтаҳои тиббӣ ва утоқи модару кӯдак низ вуҷуд дорад. дар тамоми участкаҳои интихоботӣ
مشاهدان ملی و بین المللی قرار دارند که فعالیت آنها به برگزاری انتخابات شفاف و آشکار و مساعدت می نماید. باعث قید است که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان 2 حوزه یک منداتی، حوزه های 40 و 41 و اینچنین 66 حوزه انتخاباتی و 280 اچاسک انتخاباتی تشکیل گردیدند که در همه آنها شرایط بلند آوازدهی فراهم آورده شده است. حالا از ناحیه درواز تا دوردستترین جماعت دهات ناحیه مرغاب همه اچاسک های انتخاباتی آماده بوده شرایط خوب برای آوازدهی مهیا شده است. با مقصد تامین شفافیت و رساندن اطلاعات دقیق به اهالی، واسطه های اخباری عامه محلی نیز نقش مهم می‌بازند. این است که تلویزیون و رادیوی ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینچنین نشریه‌های ولایتی و سامانه‌های رسمی به اهالی معلومات مفصل درباره مرحله‌های انتخابات، قاعده‌های آوازدهی و مهمیت اشتراک در این معرکه مهم سیاسی را پیشنهاد نموده، انتخابات همچون جزء مهم رشد استوار و تحکیم نظام سیاسی کشور باید با اشتراک فعالانه مردم برگزار کرده شود و همچون مهمترین رکن تشکل نظام سیاسی مملکت به تحکیم دموکراتیا و اشتراک شهروندان در اداره‌کنی دولتی مساعدت می‌کند. انتخابات همچون نهاد سیاسی دارای اهمیت مهم بوده واسطه اشتراک سوبیکت‌های انتخابات در روند چاره‌بینی‌های انتخاباتی به حساب می‌رود. امروز انتخاب کنندگان نه تنها در داخل تاجیکستان بلکه در کشورهای خارج نیز در نزد نمایندگی‌های تاجیکستان در این کشورها اچاسک‌های انتخاباتی باز شده‌اند و شهروندان مقیم این کشورها به نزد قطعه‌های آوازدهی رفته وکیلان خود را به یکی از مهمترین پایه‌های حاکمیت دولتی مقام عالی قانونگذاری مملکت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای 5 سال آینده انتخاب می‌کنند. یادآور می‌شیم که در نزد نمایندگی‌های تاجیکستان در 28 کشور جهان 36 اچاسک انتخاباتی تأسیس داده شده است. از جمله در بینای سفارت جمهوری تاجیکستان در ژاپن در شهر توکیو اچاسک انتخاباتی تأسیس داده شده است. برای شهروندان جمهوری تاجیکستان که در ژاپن اقامت دارند شرایط مساعد برای آوازدهی تشکیل کرده شده است. خوب بیننده های عزیز، در ولایت ختلان 14 حوزه یک منداتی انتخابات عاید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، 69 حوزه ولایتی عاید به انتخابات وکیلان مجلسی وکیلان خلقی ولایت، 944 حوزه شهری و ناحیوی و 3884 حوزه عاید به انتخابات وکیلان جماعت‌های شهرک و دهات تشکیل گردیده برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای انتخاب کنندگان در حدودها 1114 اچاسک‌های انتخاباتی معین کرده شده است. از روند برگزاری انتخابات در ولایت ختلان همکارمان فرهاد سفرزاده مستقیما گزارش می‌دهند که حالا با ما در ارتباط هستند. مرحمت فرهاد. تشکر زیاد همکاران عزیز. سلام بینندگان گرامی، صبح همه شما بخیر باشد. انتخابات پدیده جامعه دموکراتی است و در تحکیم ارزش‌های دموکراتیا از قبیل حقوق و آزادی‌های اساسی انسان و شهروند، سرچشمه حاکمیت دولتی بودن خلق، احترام به اظهار اراده شهروند، برابر حقوقی و دیگر عنصرهای جامعه دموکراتی نقش خیلی مهم می‌بازد. طوری که می‌دانیم طبق مقررات کنستیتوسیونی انتخابات افاده عالی حاکمیت بواسطه خلق است و با شکرگزاری از صاحب اختیاری جمهوری تاجیکستان امروز انتخابات در فضای آرام و آسوده، ثبات سیاسی و با یک روحیه بلند جشنی برگزار گردیده ایستاده است. و حالا ما در اچاسک انتخاباتی رقم 1 عاید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در حوزه یک منداتی انتخاباتی باختر رقم 26 قرار داریم. هرچند صبح بر وقت است، همان شهروندان در آوازدهی در روند انتخابات فعال هستند و حالا ما امکان داریم که با دیخو آوازدهنده هم صحبت شویم و فکری رو درباره این معرکه مهم سیاسی فهمیده باشیم. سلام علیکم. شما با آوازی آمده اید؟ بله. نام نسب خود را میگفته، خود را شناس میکرده؟ میرزازاده اعظم شریف، ساکن شهر بختر. فکری شما درباره این معرکه مهم سیاسی چی است؟ البته انتخابات این
انتخابات این ماهیت اساسیش بر اساس حقوق آزادی انسان بیان می‌گردد، چون که در توسط جمهوری تاجیکستان حقوق و آزادی‌های شهروند ارزش عالی اعتراف شده است و انتخابات وسیله مهمی ifade ابراز عقیده مردم به حساب رفته. یک از پرینسیپ‌های اساسی دموکراسی به حساب می‌رود، چون که ما می‌توانیم به واسطه یا که با واسطه وکیلان خود در اداره کنی و قبول قانون‌ها سهم نظرات خود را گذاریم. چگونه که ما می‌دانیم امروز در سراسر جمهوری تاجیکستان انتخابات مجلس وکیلان شهر و ناحیه‌ها و وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده شده است و ساکنان شهر باختر هم استفاده از حقوق و آزادی‌های خود با یک دل گرم، با حس بلند وطنداری، معرفت بلند حقوقی و سیاسی با معرکه مهم سیاسی انتخابات آمده با طرفداری نامزد ارزنده خود آواز می‌گذارند. چون که ما می‌دانیم یک ماه قبل تمام نامزدها به مجلس وکیلان شهر و ناحیه‌ها و مجلس وکیلان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با برنامه‌های مشخص خود توسط وسایل اخباری عامه، روزنامه و گازیته‌ها و روبرو صحبت نمودیم. ما از برنامه پیش از انتخاباتی اونها دریافتیم که البته می‌خواهند برای رشد جمهوری تاجیکستان یک سهم نظرات خود را گذاشته باشند. تشکر زیاد. خب با اکثریت کارشناسان انتخابات را یک وسیله احترام به اراده مردم می‌حسابند. در این خصوص چی نظر دارید؟ البته که انتخابات اراده به واسطه مردم است، چون که آواز هر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان که سینشون به 18 رسیده است در انتخابات مهم باشد و هر آواز هر یک تایما کلیدی است و حل کننده می باشد. چون که ما حقوق و آزادی های ما که ارزش عالی اعتراف شده است از جانب کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و حکومت تاجیکستان و این چون سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان تحت تشبث پیشروی معظم ملت این سیاست انسان دوستانه است و از همه مهم انسان و حقوق و آزادی ها ارزش عالی اعتراف می شود. و همین خاطر انتخابات این معرکه مهم سیاسی است، چون که در انتخابات ما با اون نفران آواز می‌دهیم که آنها برای رشد منبع جمهوری تاجیکستان سهم نظرات خود را گذاشته توانند. تشکر زیاد. خوب ببینم فعالی اشتراک شهروندان را در روند انتخابات میگفتید که از چی درک می‌دهد؟ البته امروز مردم با یک شکرگزاری از صلح و ثبات، از آرامی، از پیشروی و از تشبث‌های بی‌واسطه پیشروی معظم ملت در سطح بین‌المللی ببینید که با یک دل گرم دسته عائلوی با همراهی همسایگان و دیگر نفران با آواستی اومده ایستاده است. این از آزادی، استقلالیت، از محبت داشتن، از باوری داشتن مردم نسبت قانونگذاری، نسبت دولت، نسبت حاکمیت، نسبت استقلالیت و آزادی و پیشرفت دموکراسی میباشد. ببینید شما مشاهده کنید که چقدر مردم شهر باختر نوابسته از اون که امروز با بازار و دیگر کارها مشغول، همه کارها رو یک طرف مونده با خاطر قبولی یا که جانبداری همون نامزدهای ارزنده خود برای رشد و نمو منبع جمهوری تاجیکستان در 5 سال آینده به این معرکه مهم سیاسی آمده ایستادند و با جانبداری همون نامزد ارزنده خود آواز میدهند. تشکر زیاد به شما برام می‌خواهیم. سلامت باشید. بینندگان گرامی، واقعاً 4 پرینسیپی که در انتخابات مقرر شده است، این عمومی، برابر، مستقیم و طریق آوازی پنهانی، اما رعایت می‌شوند در هنگام برگزاری انتخابات و در ولایت ختلان تمام حوزه‌ها و участкаҳои интихоботӣ омода ҳастанд ва барои اون نفرانی که امکانیت محدود دارند و مستقیما نمیتوانند در انتخابات اشتراک نمایند، قوطی‌های سیار تشکیل کرده شده است که اعضایان کمیسیا میتوانند در جای حضوری آنها رفته موقع آنها را معین کنند اوید به نامزد ارزنده آنها. و حالا معرکه انتخابات در ولایت ختلان ادامه دارد. بینندگان گرامی، ما میتوانیم که در نشرهای بعدی نیز شما را با روند برگزاری انتخابات در شهر باختر و در مجموع در ولایت ختلان شناس نماییم. تشکر فرهاد. بیننده های عزیز، خاطر از شما که همکاری ما فرهاد سفرزاده که از ولایت ختلان با ما مستقیما در تماس بودند. حتما در جریان روز ما با همکارمان در تماس میشیم و از جریان برگزاری این معرکه مهم سیاسی در شهر و ناحیه ولایت ختلان به شما معلومات پوره پیشنهاد خواهیم کرد. بیننده های عزیز، در حوزه انتخاباتی کلوب رقم 37 63 участка انتخاباتی موجود بوده. شماره انتخاب کنندگان 117,764 نفر را تشکیل می‌دهد. عین زمان از участка رقم 15 شهری کلوب همکارمان امراخان تاجوف مستقیما با ما در تماس هستند. امراخان، بگویید که این معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در участкаҳои انتخاباتی شهر کلوب چگونه جریان دارد؟ مرحمت.
تشکر همکاران. سلام بینندگان گرامی. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق طبق مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب رسا ساعت 6 صبح آغاز گردید. شهروندان با درک بلند خودشناسی و خودآگاهی ملی به خاطر رشد و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال به участк‌های انتخاباتی آمده در این معرکه مهم سیاسی اشتراک کرده ایستادند. لازم به یادآوری است که در تمام участк‌های انتخاباتی شرایط ضروری برای آوازدهندگان فراهم آورده شده است. عین زمان هم صحبت ما هستند اعضای حوزه انتخاباتی کلوب رقم 37 حبیب الله عبدالوف. میخواستم از جریان برگزاری انتخابات در участк‌های انتخاباتی شهر کلوب معلومات بیشتر دهید. در حوزه انتخاباتی رقم 37 در شهر کلوب بوده 63 участک‌های انتخاباتی وجود دارد که مقدار رای دهندگان آنها زیاده است، 16000 را تشکیل می‌کند. در همه участк‌های انتخاباتی تمام شرایط‌ها برای آوازدهندگان مهیا می‌باشد، از جمله خانه مادر و کودک، بنگاه طبی و اینچنین دیگر شرایط‌های برای آوازدهی لازمه مهیا می‌باشد. участк‌های انتخاباتی اساساً در مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های فرهنگی و اینچنین در مکتب‌ها تشکیل کرده شده‌اند. از شماره عمومی اشتراک کنندگان در این معرکه مهم سیاسی چقدر آنها باری اول اشتراک می‌نمایند؟ در این معرکه مهم سیاسی از شماره اشتراکیان باری اول در حوزه انتخاباتی رقم 37 در شهر کلوب بوده زیاده 3000 نفرشان باری اول اشتراک می‌نمایند. برای بیماران معیوبان کدام شرایط امکانات فراهم آورده شده است؟ برای معیوبان، برای بیمارانی که به участк‌های انتخاباتی آمده نمی‌توانند، آنها حقوق دارند که در خانه‌های خود، در جای‌های استقامتی خود آواز دهند. اینچنین از طرف کمیسیون‌های انتخاباتی شخصان مسئول کتی‌های سیار برده آوازهای آنها را جمع‌آوری می‌نمایند. در روی خط ایلوگی участк‌های انتخاباتی کدام شخصان به قید گرفته می‌شوند؟ در روی خط ایلوگی участк‌های انتخاباتی شخصانی که بیمار هستند، شخصانی که با سبب‌های گوناگون آمده نمی‌توانند و اینچنین شخصانی که در سفر خدمتی قرار دارند و اینچنین شخصانی که در آموزش قرار دارند می‌توانند اون شخصیت‌ها خود را به قید گیرند. نگفته نماند که در انتخابات اینچنین ناظران بین‌المللی از منطقه‌های گوناگون و اینچنین از سازمان‌های بین‌المللی اشتراک نموده رفت انتخابات را مشاهده می‌نمایند و اینچنین از خود ما باشد مشاهدان ملی نیز اشتراک کرده رفت انتخابات ما را مشاهده کرده ایستاده‌اند. تشکر زیاد. بینندگان گرامی از جریان انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در شهر کلوب در نشرهای بعدی برنامه اطلاعاتی اخبار به شما معلومات بیشتر پیشنهاد می‌نماییم. همکاران تشکر امروخان. بیننده های عزیز خاطررسان میشوند که همکاری ما امروخان تاجی بودند که از شهر کلوب به ما معلومات پیشنهاد نمودند و حتما در جریان روز باز در تماس میشویم و از جریان برگزاری این معرکه مهم سیاسی به شما معلومات مفصل پیشنهاد خواهیم کرد. در زمان معاصر انتخابات یکی از معیارهای اساسی می باشد که توسط آن اشتراک شهروندان در تشکل مقامات حاکمیت دولتی تأمین کرده می شود. در تمام دولت‌هایی که بنیاد جامعه دموکراتی را پیش گرفتند، حقوق به طور آزاد انتخاب نمودن و انتخاب شدن یکی از حقوق‌های اساسی شهروندان مملکت به شمار می‌رود. برای در سطح بلند انعکاس نمودن انتخابات دعوت نوی وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های وکیلان خلق در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون نیز آمادگی‌ها در سطح بلند قرار دارد. طبق اطلاع مقامات وکالتدار در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون 14 حوزه یک مندته انتخابات عاید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، 69 حوزه ولایتی عاید به انتخابات وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت، 944 حوزه شهری و ناحیوی و 3884 حوزه عاید به انتخابات وکیلان جماعت شهرک و دهات تشکیل گردیده. جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای انتخاب کنندگان 1114 участک انتخاباتی تشکیل کرده شده است. انتخابات همچون معرکه مهم سیاسی در ساخت کنستیتوسیونی دولت حقوق بنیاد، دموکراتی، دنیوی و یگانه به حساب رفته اشتراک به واسطه خلق را در اداره کنی دولت تجسم می نماید.
این لحظه امکان داریم وابسته به سطح آمادگی حوزه و участкаҳои انتخاباتی حدود ولایت ختلان با رئیس کمیسیای ولایتی انتخابات اوید به انتخابات مجلس وکیلان خلق ولایت ختلان قربانعلی قربانزاده هم صحبت کردیم. در ولایت ختلان طبق طلبات قانونی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق البته کارهای زیادی به انجام رسانده شد. پیش از همه طبق طلبات قانونگذاری از جانب مجلس وکیلان خلق ولایت ختلان در حدود ولایت 69 حوزه‌های انتخاباتی تأسیس داده شد و در مجموع از جانب کمیسی‌های حوزوی انتخابات 1114 участкаҳои انتخاباتی تشکیل کرده شدند که طبق طلبات قانونگذاری و در اساس نقشه تقویمی چاره‌بینی‌های اساسی آمادگی و برگزاری انتخابات که از جانب کمیسیای مرکزی انتخابات و رای‌پرسی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است در ولایت بیش از 1,837,000 انتخاب کننده به قید گرفته شدند. با در نظر داشت اهمیت مهم داشتن این چاره‌بینی سیاسی در ولایت ختلان تمام تدبیرهای ضروری برای در سطح بلند صورت گرفتن آن اندیشیده شده است. کمیسیه‌های انتخاباتی همه سطح‌ها فعالیت نظررس داشته رویخط انتخاب کنندگان را ترتیب داده همه حوزه و участкаҳои انتخاباتی پر با قطی‌های شفاف، کابینه‌های مخصوص و دفترهای ثبت آوازها برای آوازدهی ساکنان تأمین گردیده است. همچنین برای شهروندان امکانیت جسمانیشان محدود شرایط مخصوص از جمله پانتوس‌ها و راهروهای مخصوص به اینابت گرفته شده است تا اینکه آنها نیز آزادانه از حقوق کنستیتوسیونی خود استفاده نمایند. در همه 1114 участка انتخاباتی تمام شرایط موافق برای انتخاب کنندگان امروز فراهم آورده شده است. در همه участка انتخاباتی حجره‌های آوازدهی، قطی‌های شفاف آوازدهی برای آواز دادن به شخصان امکانیتشان محدود شرایط فراهم آورده شده است و البته در هر یک участка انتخاباتی برای کارمندان ساحه تیپ حجره مخصوص برای شخصانی که فرزندان نابالغ دارند حجره مادر و کودک تشکیل کرده شده است و تمامی موادهای اطلاعاتی و تبلیغاتی برای برگزار کردن انتخابات ضرور بود. امروز در همه участкаҳои انتخاباتی البته شرایط فراهم آورده شده است. موافق طلبات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تمام روندهای انتخاباتی باید در اساس پرینسیپ‌های آشکاربیانی، شفافیت و عدالت گذرانیده شود. در حیات سیاسی کشورمان یکی از معرکه‌های مهم سیاسی این انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس‌های محلی معرکه مهمی است که انتخاب کنندگان به واسطه نمایندگان خود شکل دولتداری خود را در پارلمان کشور معین میکنند. در ولایت ختلان مخصوصا در مرکز آن شهر باختر تمام چاره‌بینی ها برگزار گردیدند. از جانب حوزه های انتخاباتی چندین مراتب سمینارهای آموزشی با رئیسان حوزه و участка ها برگزار گردیدند. انتخابات یکی از رکنهای اساسی دولت آزاد و دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی به حساب رفته. بهر آزاد و شفاف برگزار گشتن این چاره‌بینی مهم سیاسی برای انتخاب کنندگان فضای مناسب فراهم آورده شده است. با قرار کمیسیای مرکزی انتخابات و رای‌پرسی جمهوری تاجیکستان حوزه انتخاباتی کوشانیان رقم 27 اوید به انتخاب وکیلان با مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است. حدود حوزه انتخاباتی کوشانیان 27 اساساً 5 جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه کوشانیان و 2 جماعت ناحیه جلال‌الدین بلخی را در بر می‌گیرد. باعث قید است که در حدود حوزه 59 участка انتخاباتی این هم باشد 46 участка انتخاباتی در ناحیه کوشانیان و 13 участка انتخاباتی در جماعت‌های دهات نوآباد و زال زر ناحیه جلال‌الدین بلخی می باشند. در تمام جماعت‌ها تمام دستورالعمل‌ها اوید به وکالت‌های کمیسی‌های участковی دسترس کرده شده است. در участка انتخاباتی رقم 3347 نفر آوازدهنده به قید گرفته شده است. از جمله 5 نفر باری اول اشتراک می‌نمایند و نگفته نماند که 11 نفر دیگر امکانیتشان محدود است و قطی‌های مخصوص آماده نموده ایم. کمیسیای حوزوی انتخابات اوید به انتخاب وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع حوزه انتخاباتی رقم 39 تأسیس داده شده